Ake nginibingelele nonke emakhaya ngamakhaya, ngithemba ukuba nonke naphila. Ngithi-ke ake ngikhulume ngalolu hlelo namhlanje, uhlelo lukwazi ukubala iziqalo zamabizo embhalweni wesiZulu. Lolu hlelo ngendlela olusebenza ngayo, luthatha amabizo embhalweni ebese libala ukuthi-ke isiqalo ngasinye sebizo sivela kangakanani embhalweni okhethiweyo. Ebese futhi lolu hlelo lubala ukuthi-ke liyasho ukuthi yisiphi isigaba leso esibalwayo noma-ke esibaliweyo. Ake sibone inkundla yalolu hlelo ubuso balolu hlelo. Lolu hlelo-ke lubukeka kanje, lapha-ke kunenkinobho yokukhetha umbhalo loyo okuzobalwa iziqalo zamabizo awo, bese kuba khona futhi elinye-ke inkinobho la okuyiyo umsebenzisi wohlelo ayichiphizayo ukuze abone isibalo seziqalo zamabizo embhalweni. Uma-ke lolu hlelo lusebenza kuphela uma kuwukuthi kukhona umbhalo okhethiwe. Uma ungekho umbhalo okhethiwe, lolu hlelo lubuyisa lo myalezo licele umsebenzisi wohlelo ukuba akhethe umbhalo okuzobalwa iziqalo zamabizo kuwona. Ake sibone-ke la nalolu hlelo mase libala liveza kanje, liveza isiqalo sebizo. Lolu hlelo liyasho futhi ukuthi isiqalo leso siyisigaba bani, ngabe isigaba sokuqala noma isigaba seshumi. Ebese lolu hlelo liyasho futhi-ke ukuthi-ke isiqalo ngasinye embhalweni-ke sivele izikhathi ezingakanani. Lapha ngaphezulu iziqalo lezi ezisetshenziswa kakhulu kulo mbhalo okhethiweyo la, bese kuba lapha ngezansi kube iziqalo ezingasetshenziswanga kakhulu embhalweni lo okhethiweyo. Okuvelayo-ke ukuthi isigaba lesi 1A engathi esisetshenziswe kakhulu kulo mbhalo. Esinye isiqalo sebizo esisetshenziswa kakhulu, isiqalo u-uku osesigabeni se-15 kulo mbhalo-ke. Lesi siqalo sebizo u-uku sisetshenziswe kakhulu. Mhlambe sesingasho-ke ukuthi-ke nasolimini lwesiZulu lesi siqalo lesi nazo kungenzeka kube yiso esisetshenziswa kakhulu. Lapha-ke ilezi ezingasetshenziswanga kakhulu, isigaba sesi-5, isiqalo ili esingasetshenziswanga kakhulu kulo mbhalo okhethiweyo. Ya, hhayi yilokho nje kuphela. Ake sibonge, siyabonga kakhulu.